In Bulgarien hat Präsident Rumen Radev den Vorschlag der designierten Ministerpräsidentin Gorica Granciarova, ein neues Übergangskabinett zu bilden, abgelehnt. Nach den Plänen Granciarovas würde Kalin Stoyanov weiterhin Innenminister bleiben. Radev will dies verhindern, um weiterhin freie Wahlen zu gewährleisten. Ситуация, аз обявявам и тук пред медиите, че няма да подпиша указ за назначаване на така предложеното ми правителство и съответно вашият ангажимент по съставянето на такова приключи. Die derzeitige geschäftsführende Regierung von Regierungschef Dimitar Glavchev wird nun so lange im Amt bleiben, bis das Parlament eine neue Liste möglicher Ministerpräsidenten vorlegt. Die Entscheidung von Präsident Radev hat in Bulgarien nun einen Präzedenzfall geschaffen. Кризата не е конституционна, кризата е политическа и това се дължи на неспособността на Народното събрание да попълни списъка, който беше предвиден в конституционния текст и между които президента да избира. Първата стъпка е да бъде назначено служебно правителство, а втората стъпка е да бъдат насрочени избори. Ein Termin für die nächsten Wahlen könnte möglicherweise im Dezember liegen.